Sanangan tutuang kumandati din sanan. Ano, misisa takapon isuang sambayan. Inarahingan usundo isong kanyang sorga, kung sikaw da kasuwatan da insan pakago da tutuang iti, kano dahay da bunoon, mga pagkakasisan, sampuruan isuang baktian, kung sikaw mantadat pa ng marasan di awayan dahay da tutuang iti, kano pakago pagira da kung samak dahay. Tinasambayan dahay isuang rantuhan Yesus. Amen. Yes, anong tutuong kumadati puji Tuhan untuk pakakagod kapag yung pagtatuong iti nasiyaw to nakatalib na timpu dat kinatimpunan nakorikot to hiti ko yan dat kopiyon to ko jam pasiyamom lumandi palanat-lanat at akuri nga ay dumurod o basta ko din kalanat at timpo. Ito tong napabay na hom topot na po kapiyo nga harodalat nakatantod panambarasan natin nga harodalat pelajaran natin na Talibanom ina Taliban ana wayaan dit pira-pira tadaw di nakatalib sonongin ay igitan to ko na panambarasan na tutong bay. Jadi tulo na po panambarasan natin nga tumok ko pagulo. Right na po ko mangumumo ko piyo. Mamukabon kasaraw ko po hingga hitumo da kayo kapagulo. Iya ko piyo tinmaguang. Sa ninaro ko po yung pasib isang modern na 42 taon na ako pa kumalot ay paintabilang ko piyo sangulun iyaw ko piyo minangumod kamon naman anong baparay ako na kumad nga ako gaya ko po diti mananong baparay sarangan na rumilik kanahom orilik palagasanod ang sambulan tayo ka 2 minggu tumagmanagan dagi man po dit alumis sa ngay kasaraban dit tagadno at tagadano ngon po poto palagasanod ang 2 tulan tiadi tutudan ay asaraban urakon aday manandad it aiso nang sakot ta sumuni o kanika aiso nga akuri pasunion pakagoy sakot pomon lagi siran o pom man lagi da asakay asakan gumamas siran agamasan dadon monontian matiday paray sumilaw irih nundod panakagayat gayatin nun
Yo, pandalod mangukuhid raru. Pero linaid, hari tong sambulan dat iri dat pajabat no, maka iya sambulan ke. Akhirnya mau ngomot, ikagoy mau ngomot nga ay. Aku kopud omot bobogon tay ko ogikon na ina po ida kopudan no makan pot iri na tao pudan. Ay, jadi saninaro ko pa yung pasim ako na kung balat minangumo dumanan ng maparay iyaw ko pa yung tinumagwang. Suway kari miyagal na tanong-tanamon ang lusong tayo ka ang kasang no kumbalin dat it mindaw-daw lang. Iso ni mamuhaw. Pengkuro may mamuhod hari Sabat. Boleh ka rin? Mamuhod hari Sabat. Hiri mamuhaw ko na hari Sabat yun. Nga, mambasa ka matid. Sekolah Sabat. Mambasa ka matid. Rumi ka te pirita mo kukuhan matid. Masabasa. Pengkuro mariyo yun. Boleh ka tidi. Tumbayan ako dat iyati na po itong mga umuham. Nakumbal ito di. Kumbal hari Sabat. May toko irikaw diri tumpang-tumpang koyo nang di pinakagasang niya di Roro. Hiri ko na hari Sabat gitu. Gaya to mayat gaya pilo masa-masa sekolah Sabat kitab harano po hit siaran langsung gat kabaktian nam paingintang kadilay mo makahinga tumukuh di Roro. Pengkur mari hoy. Boleh itu tadi. Dako na pa purimananam taway ko asarom ay buli duri. Aya nga haro nagiit ay orangaw ko dot ay pasarahon po kinorohingan mo ka. Tumayaan ako haray ko pagilitan natin harap pangalaman na karay titip mamuhaw da hari Sabat. Hari Sabat nasorohon mo napasambayang satu kali mangomot nga ay si anga yan di paray. Hindi. Umbalan nga makukuro. No, di kasalad umbalan eh. Nga ina po hit kalau mo kan dati diri nga okuri katumbayaan dati diri mo kay napundo mo'y pumuhoti nga hiri nga napundo doho ori ko tani dipirit at hari Sabat ka to sangulon ka nagyan sumumbayang hari Sabat info isuso ay amo sang kukuhin da diraro nga hiri po dia atimungon irihita sa raw takad di ay hiri pundo doho ngayon ka manakyo ngoy takandun may pumuhaw. Ngudi salad umbalan kepian hari Sabat langsung kanu mo pumuhaw pailan kepian aku kurohot pumogom pikinorohingan dot ay kumadati nga akon kay rihot ano marasan natin tombay no tumo ko pagulo. Okay. Iti na po panamarasan natin nga minaganod patikan teko noy anod iso nga kitab maya kitab Lukas buk kawalu ayat kaduna padamonomom gisambot talun na padam siyam. Tulo na po ditinga Yesus minangugad darusad datarat mantada tulun gerasa. Om katampukon
korikot na di Yesus om i murid-murid daw diri tanak tulun garasa i paingilid diri sa boronggot Galilea. Lukas buka 8 ayat 26. Ayat ke-27 katalib na po di tinumindal di Yesus rikot na sangulo na kusay mantad hirid koyono ni di minerapaw daw. Ino pa itulo ni di nga nasuang gorogon nasuanggat ogumu orogon dirasuki oleh setan-setan. Laid nesiodot manggoy-langgoy tidak berpakaian. Ay setionon dot iwalay. Amian da iwalay nga tionon no po siya hilak kalabangan. Sayra na po nakakita siya di Jesus ato kom umbaldi siya mininggiyak gisabot nakalapos nahundok ko itaguangan di Jesus o minaboros miyampay apalak nunudit urusan num miyampay doho. Hai Yesus tanak ko kinorohingan. Mokianu ko kumadia dot kada aku da may inggorito. Iso no papaguhatan dati dot kumadi Yesus nga kinorohingan itu guys yo. Lebih penat di kaumbalutan dati disuai ketumayaan nga iri na iwalan nilod kinorohingan tu guys Yesus ka. Nga intangan to kano po hitid ayat kaduno po damualo. Ipiay rogon sendiri nga magakun danu kasyo. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Okay. Ayat kedua pada siang. Koboros na podi siya did miyagalidi. Tu Yesus na po nga minanuh di rusad da arata sumaliwan manta dituluni di. Kakuaan na po nga ino po rusad da araat ino po rogan hindi nga asaru da mamagayat tisyo. Montok na po did mantamong ditulun dot oswang gorogon di nga man ngay di dilo kagasay nupong ugos rantay. Nga kanoy siya mamutut di pangogos diolo mananda dirogon ugaday dumoy hilok koyo non dit oingaw it ay soot kagangaw. May na di Yesus uhoto ayat katalo na hapod isay nga rano simbar po dirogon ni di nga legion tu minanggigit at komoyon do isyan po nga nasuanggot o gumu orogon. Ino po di rogon-rogon ni di nga minakiano kumadi Yesus dat ayat monuhu diolo dat may suang dahil kamonda jurang maut. Ay siyo. Ino po di rogon-rogon di nga mokiano kumadi Yesus moid kadada panuhu diolo da may suang dahil jurang maut ka. Koy lo himoda si hitirogon gi. Moda si himoti kada ni hay may nurdi kada ni hay ngo suhud may suang dahil kamonda jurang maut. Di lanong pengkurul kamonda jurang maut ilag nga init kapatayon numulok kamonda maut ilag nga hilo na po hirig somok kayo na di nga harasan tinimungan at wogok dadamo ta maghumutaka nun dahil ni sandot di san nanuluhon. Ino po diro ganit di nga minakiano kumadi Yesus
moidet Yesus na po nga kasaga diolo moy suwangi diwogok no kadhilo supaya Yesus memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Omon na po nga ilo na po suwang talon nilo milay matu milay kada do suwang gorogon ge milay do suwang gorogon ilo na po wogok ko dilo nga minakijin po hirogon dat may katoy hay suwang logok ka. Tirik ko jadi may suwang wogok di. Sayra na po di dat iya dipinakiano hidi rogon-rogon legion. Tinumboyo di Yesus ipinakiano di lo. Kumayon dat hali piar rogon isuma pakinorohingan nga minakiano hirogon dat mende hay suwangi logok tinumboyo di Yesus. Kamuyan na pala itong pinay nga tumboyoon naginda di Yesus at pakianon dorogon naginda yati ito pananod daw. Sedangkan na iperogon to suma pakinorohingan nga minakiano hilad may katunday hay suwangi logok mulihi ka ba ngay ko na po ka dawlo naginda ay nagirogon to suma kung tumboyo ni dia sa pakianon dilo o kon dat iyati ito sebagai pananon na kinorohingan nga harma nga makiano to kono pakianon dati ilorogon nga minakiano kasagan moy hay suwang ba Yesus membenar mengizinkan nudihot kinatutukon ayat katalun habdam talu umbal no mati di sinumoliwani rogon-rogon ngedi mantad dihiri tulu ni di minedi suanggit wogok ina po di tinimungan da wogok idi nga ongoy na di lo tuhun dahil ngangab hilad ay koyanan dat hilad danau nangapatay din ng London no adi nahula-huli no pa itong binay nga sayra na po suwang gorogon no po hit pagindalanon tay ko rikoton tay ko katutukon nga ilo na po wag kapatayon suwang tokono po rogon nga tokono kanod popotunod ako po siyan dati intangan na po lawagok ay ilo kanod tinumhunod o ngay tuhun kumon na po sayra na po irogon na mga hakot kapag indalanon ako po siyan dati katutukon na po nga miya gano'n lawagok may tuhun matay akon ko osanongot kasunsudan daserat irogon na mangigit ako po siyan dati tumbayaan ako dat ay muntok haro pangalaman dat haro tigiton tigiton kang kuno pati nga mangigit ako tit katumbayaan tay ko mangigit ako di kamila-milaan ang gimat di haro kay tandi rogon ay iyo di aso no ibagi pangkuro ko na akong siya na walay no nga haro no po rogon hari susuhan no o kaban no po ay nuno na po bo nga sarohon na dati dat ay insaran no po hit pakianuan dati kumadi rogon nga harot tuntutan di siya harot balas binti
Kemudian tulundat mayo gayo pakyono dati nga mayo gayo no kadaw tuntutan di rogon kumadati. Jadi ay haran po hit kakal po dundod harap kerja sama dati mimpad rogon mai to kan tong kiaday. Pengkura mo ng kiad ikayan ng dati haratang ketua gereja masitar pasunudan no pagya haradi tigi matut ay nakopiyo-piyo man kudi pasaraho kumakin rahingan tutudan begitu tudan ko lahawon ni ketua gereja ano pa ketua gereja kasangal mo lahaw ni ketua gereja di masitar sitar nga kasangal umokihop nundan piro-piro masitar higrit wilayah ipay samok-samok. Okay. Puji Tuhan doho na po pengalaman na minanuto daw kung malakod insan na. Insan nga irin po nga tatap no kapiyad memang gaginampi di tulun. Na pa isway karihom ay lanom irih kapiyo nga santob na po dit o saraw di manawalay kapiyon to iya di harapan suswayom tutudan nga ay na po ka. Sa kira daharahi miagal ko isiput babi kerang tay ka nunun numanda hadiah tangolun o saraw no dahar kay tani di tukulon ngay mamabak. Nah iri na dat man ta kono pasarah kumakinarhingan man tagak kod matan ko pasin dati to ay lan ta kono ay sa ikatutukon ay sa ikomoyon dat sa irad ay no kadido malayo bersakongkol ta ko miagal bersakongkol ta ko tay ko magisuko-suko isi saralan dati lorogon ay lan na dati katangkid no loralan di siya ali piad miagali dit pasanong ni at kaindalanan da timpunan. Buli kanto dadi digimata tagu tagu dimatan kan mo putulon at tibasan nga ay tagu rumilik ba pengkuran na po tutudan kayo tagu may kanado dia suangat bomba dati haran na po sarobom sumuang po may pangakat may pagano di tangolo ni risuang ay sarob ya di mogonda ya di mogonda set ay pamilaan dorogon dati di hoy sayran po din nakakita di mantatamo nga diwagok nunuhin na kita dialo may na di dialo pasusuyo dahirid kaya nan dialo hirid kota giso midhirid kampung-kampung open sama saliwan na di tangawlun na may intong tok nunu di kapiyohot kantakan iti ka yelo na padim rinumikot kumadi Yesus nga narubaan di dilay tulun dat ay inadadaan dorogon itinong kiada ni dirogon payri kawisyo dahiriga ka di Yesus isiyo na pwede nga haraw na di panampakay otoronong na di kakitanan sudah waras sayran na kakita hilot di tok minodosig mo tiyolo minogindosig ay talo na padamonom ino po itang ulunid nga no kakita hilo miyampay tinahan dilo sandiri ang pinasusuidi kumadiolo paingkuro nang ko itulunid isiyoy na suang gorogon nga nasalamat
o insanan poim pulih itulun hiri daerah gerasa nu kadi diolok di kababasug kababasug gaku yo lah nu kadiolok ayat ketalun podam turu poim pulih na padi tulun hiri kaya nanda gerasa mo kianu hilok di Yesus moido Yesus na po nga munong kia diolok na kuro tu iolok na po nga ouruan na modosi om sakay na di Yesus dihirid parau om guli na di siya hirid tadon ino pa di tulundat ay tinong kiadan dorogon idi nga mo kianu dadi siyo detumanu doku dia nga nu ka di Yesus sinuhu di Yesus dot mamanaw ay talun podam siam uli na lawalay nu may na pasusuyo o insana ni pinaburu da kinarahingan kumadia ino pa di tulun idi nga ongoy pa siya tutukit kota ikinayanan idi pinapasusuid ay nuno na pahit nakatumboyo ipinawonsay di Jesus umadaw. Okay. Kada to kono pakimamahad oswang gorogon nga gisampod do anom ay so podo pengalaman oswang ko rogon nga okay kita doon na po pangintangan ng itino po aswang gorogon nga haro duo kumuiso kawasan no po nga iyati no po nga ipintangan kamo no po din ipintangan nga ako ni ko idong kinorohingan ako onto ko idon rogon ikamondi ahli politik atas pagar iri ni panatasan ni rogon dot magano tu atas pagar umoduo nakura tu auruan tokod ngondi rogon kakuan pa nga sumap toko giya sumap toko siyo iri nakuan dat tokod di rogon tong kiadan tu sumap napahit tumanod da panuan dorogonom doho naman tadilo kasi nuho di man di siya may pagompuong dia iya ini rogon sangan dia ani siya aminat doho man tadilo dilo nga ino pohit panatasan di rogon nga sayrad antakan na iyati no potihom mi boyo-boyo oposisyon ako ni kahiridang kinorengan ako ni ka idon rogon pingkuro kamon na mi boyo-boyo oposisyon kagalagal la ino pa oposisyon ko boboyhon dati nga ya ditumano di kaubasanan do pamagunan nga haro poponderian mo mo ginum koy nga sarinsan mo nigup koy nga antakan na dharmanahak sayrad ori ko ta hari sabat nga mundorong koy nga koy ma kongoy kasambayan sarohon na dati iri namoti impa pawon di rogon moit iyati na po nga paimbaya hindi jadi umbalan to kono kada to kono umbal-umbal ay akukurong ad aswang rogon ka undas tadi dasadong kataswang rogon intangan to kono po natulun dat ila kamon dagara sahilo ila kay ila changulo na pusay simbayan pigayat-gayat ti rogon moid hilo hingga kaya nandit ay sa kagangaw iminso sangulun iri pananggayat pokorwol latinan umala ko
miyampai sangulun na pasar kadao tinumaguang kat sangulun na sumandak pasuang rogon tok kamo ti siya minaningabit ti dia daw ano po nga itong kabang o aputut ti matuhi tons ikulit ti dia ko ilihay sila man daw kakagom mo nga kat ngumbalda mo nga kat mo sitar ay magisusuay mo ti kendalanan dat awayaan nila karait dat suma porogon jadi sapo takonon korhian dorogon kada pod iati nagiut min rogon hilo sera no podid kita dati la tulo da panambarasan tumok kapagulu nga ina pay binoras sa iti panambarasan dat sinuratan dat pelajaran dati tatuang kabay no hinggo nang kugati kamon dat tumok kapagulu om nunuhot kapisudong ilo panambarasan dat mayad Lukas 8 ayat kedua na padam mo na gisambot talo na padam siyam datong bay no kano pod hiti sayra na pod sangulo na katawbat o susud isuang gatinan di siyo korohyan daw pupasunod di siyo kumatulong da suway da sangkuro ng kukigatang ditambalot di siyo dat narubaan di isuang kinorohingan ino po di katapatan iti kabenaran nga minanalamat o pinapapulang di siyo di amila man sampuno mantad da ginawa daw ino po di katumbayaan di katapatan dat kano dat pinapo minangilana da kaposiyan di siyo nga itulo ni di nga kano mamususid di ginawa daw papasunod ang papoylo kumatulong da suway inaway andaw insanan to ko nga harohot aralan da kaposiyan sandiri karait da pa'y kukurah ng kuot pinaburo da kinorohingan isuang kaposiyan dati om sayra na po dit iyati har kasiwatan dat ay papalambus kumatulong da suway pa'y kuray kuwasa da kinorohingan da osundo isuang nakaposiyan dati nga insan pakagud ilinwait na po minanurat na miyaganiti buru-buruan mentok dati kuma kinorohingan manto ko na po yung puno isuang da keluarga ay so nohot tumo dot ilobid ponting kamantad dot ay tumo do kapagulo iri nahit keluarga dati tumo na kapagulo adalah keluarga secara pribadi hom atumbayaan ako datumo na pakapagulo nga keluarga nga asaro dat itinapot ay tumo na kapagulo tinga o gumuot ay pagalayan dati o kobasan iba di kapagulod tumo kapagulod po kapiyo bo nga umalan nagyahilo ka iri na gindakantakan dat haro ipagilitan dati ino pa'y keluarga nga ay aulod nga aulod man ako kitanan no sayran dat ori ka titi pamilihan dat pagaway gereja bulan 10 na dandam o gumu natin ay mimpay-impa tay kadadamot na pupuindalan dat pamilihan pagaway gereja ngahirin nandat ay bulayan takonon no ay buli da guys yo di nga yo gadi dit pengkurom gadi rid ikaruhang isyo itangana ka o silindad isa kagaton dat momili idit ay harohot kamuling kahangan iswang keluarga gumu ni kadaw tulun dat
lumi sa kaboboroson ikanu magangat mangahak pati raginu mutulun darumikat kumakin rohingan nga inapohi keluarga di sio karuhang tanganak niya galidit apangka pokakitanan yadit padadi mina kopi borosan aya yadit kopi siya nakanu minangurus itit keluarga daw ka. Jadi ikanihab naritan datid ay pasangatangana gumuli kumakin rohingan. Isang kanihab na karait ay pasangatangana. Nga dondo ng kagayo no di tangana agat tadi mo papaguli mangahak dilo nga manapod inapay nakatalig no bagyari igi tanto ko napod iswang sambayang to akuri na dihot ay kuwasa dati mamagawi kagudilo suway ko makihuk ta ka kinarahingan. Keluarga dati itangana miloh na po sansagan no ko bo tusiran ori ka tatimpu o nga suko di tanganak yelo no kayo mamili dat pengkupuraralan ko po siyon rohani hingga nangku insamakan umrikotan dito nga may to kono turianay lat pinanuhuan di Yesus sendiri no kasir isuang Lukas buka 8 ayat 36 no ka di Yesus kano pada ditulun nga tumahno daku dia ka ayat 38 nga kano po di Yesus uli na nawalay no may na po suritawo o insanan ipinawon sa kinarahingan kumadia. Yadihi pinanuhan di siya. Uli dahil walay nuhom may pasusuyo idit ila suwang walay nuno pinaburo na kinarahingan kumadia. Nga nukan latulun. Tutok pagi siya dit kinenan daw. Ay maya anu diam ondos sebagai isa edita ondos ay maya anu kay giya nga po nakanan pada di Yesus sa ilam uli di walay mo pa komon po nga ino po hit walay di ikaluarga di siyo nga haro kaporluan na tagayo kaporluan din na tagayo montakit molahing sa ulo na tapa Yati sebagai molahing sangulo na tapa, sangulo na tina, haruhot komitmen datid agayo muntaki keluarga. Popo susui, popoilo di Yesus dat sebagai gampamasit tulun dahiti pamagunan. Kanaw to kono kono maganggagang domongintong keperluan da tulun da suway nununang kuit paburuan da kinarahingan isuang nakupasin dialo manahak dila kasaksian om kuasa daw maya da kaboboyuhon om kaboras-borasan dati serat harahot kasilapan ko nga apurimanan dati dat nunuh nangkuy kasilapan ipintopot bertobat om makiano tokod pangampunan kumakinarahingan. Sera no ko paburuan to kami agaliti nga tulun da suway ay mbayatan nagi kadaw damintutun isay kinarahingan. Kay lahin dilo dat sakira na pod Yesus milam monarimo diolo hali piyah dat agumuot ay kolomokan diolo nga Yesus sagi kadaw kanu monarimo diolo momolisi. Pingka ako lagi sebagai woyoon iswang keluarga. May to kono patuduk ko
maya da koboboyuhon o kondo ko koboboyuhon nga koboros-borosan dati kuman keluarga dati sekira dahar kasilapan dati o kunon harap ay pertobatan o makian to pengampunan dot duso dati kuma kinarahingan. Sayra na pod lumi sa kaindalanon dot ipaburuan natin isuang keluarga nga itanganak kadaw nga hari kapurimanan din ay mayaan. Sayra ko yung sadu langadon dahiri walay tu apurimanan din o lumi sa kaindalanon o lumi sa kapurimanan dahiri walay sebagai tumo kapagulo monikidit ahli keluarga. Jadi ilo na lat pagangatan ilo may to kono gompio tumo da kapagulo dati tumo da rohani ay sesuai ka iti keluarga dati anuan ta pangitanan panentudukan maya dat buru-buruan dati menikita daw isuang gat kerohanian hingga pote maya da sambayang pangingintong dati karait tet borasa kinorohingan pagagangat dati lo tangana isuang da sambayang may sambayang miampay popok kita tokod nunui poborosan dati nga kaburu dati kawunsay dati moy iyalo nga tapot ka o sanong ila tumanod to iyati nga kanod katandog dalabi pagulo. Miagal kasari di o gumu ikagaton dati o gumu ikay bayat nga tumbayan to kon haharan na paralan na kinarahingan dat ay mangahak dati sayra dat parikoton dati o mokiano to kon panghupan umakinarahingan. Okay, pahitian takan natin panambarasan itong bayno kung sikaw dat ay tinpagyampayan to ko kanaw misisa to ko isang kamay kinarahingan o sundo isang praja sorga kung sikaw dat tutuong giti insan po nakalimpo po si hay ti panambarasan tumbayan ni hay dat ay agumo o pangumpuang irogon isuang nakaposien dahay nga tumbay ni hay seraan po pasarahan day kumadia samok yahay kumakinarahingan nga haran na po hit ralan na kinarahingan na po sadu ang mangahak na hay moy samok o pagirat kasari isuang katubayaan sumambayang ni hay muntakot insana na keluarga hari kabaling kahangan hara kalamokon arahi karahian din tisam-tiso nga palagusan ni hay sebagai demolahing kan pupatubok kit pangsanong ikon na ka isuang gat kaboboyhon nga maya nagid kaboborosan na hay bisa bo irini kan pupatubok kit tanganak kanoy kadaw ilod momit santapit kaboboyhon na hay kopian ng karahian. Ang sigaw Tuhan, mandahay po rin kapag samayang, iso ka rin ng Jesus. Amen. Okay, kung sikaw dito pinapagyampayan dati, inako po, osanong na po hot kaindalanon, kapag yampay kakagod, tatuong so. Sanong tatuong, lumisan, hindi ako niti tatuong bay nabi.